राजस्थान नि नागर जिल्लानि सिंनि मोनसे मामला नकजागै फायखा कग्रौनो खोनावै जतना बेलाखिनो वाना लाइजाक तै मालां चालाइजाक। राजस्थान नि साराफा बाजार भिडियो भाइरेल अंगमानि यागोलो छोटो जागोनो बिरसाजाक तै भाइरेल अंगै थांखा। ससियेल मीडिया आपलोड अंगै भाइरेल अंगै थांमानि यागोलो लोगोरंनि गोबां मानो रिएक्शन गाहाम हामिया नंनानि मानखा। आर जागाओ शिकक रमजाखा शिकक बकुनु बरक या अबक कबूतर से हिनी साइमानखा बेलाखिनो वाना जागनाय खक कबूतर आर जागानि न कायसा नक तंगो rangchakni chain khokgui warui twlanggui kabuttar birui thangkha paikha aboni yagulo kheno 1.5 lakh ni rang haino nokbar urinani nangkha। नागर जिल्लानि साराफा बाजार बुधबारनि दिनो आर जागाओ नांलाय थांलायखा जेफ्रु कबूतर 10 ग्राम नि rangchakno khokgui twlanggui। पुरा घटना देगानानि राजेश्वर प्लाजा आर जागाओ कायसा ज्वेलार्स नि कायसा दुकान tongo आरो कारिगरिनि सामुंरकबो चलिउइ tongo rangchak swnamnani rok। बांगालनि खरकसा बरक chain no swnamui paimani yagulo karigari nogo हिंके chain swnamani kutung bo ungui tongo achorao abagui kaisa khula jagao phranai tonimani। Sarabsani bagui khula jagao tonimani yagulo kheno ar jagao khoroksa borok bwchaui no tongo rangchak tonimani ganao hinkhe no ar jagao kabuttar masa phaiui chain 10 gram ni chain no warui philiksa khe birui thangmani nugui tongkha borok। Prai 1.5 lakh ni rangchakni chain kabuttar bobai baksa khlaiui nokbar uriui twlanggui thangkha chain no। हिंके borok je karigorio samung khlai tongnai bini kok no kebo phano bisas khlailia je kabuttar omo kahai khe rangchak no khokgui twlanggui thangmani hinui tei ar jaga omo kahai bisas khlaiya wngui no bono no khokna hinui bono doubt khlailai tonglaikha phiaba belai kheno ar jaga koktwma kaham ar jaga CCTV camera rijak tongo camera footages no check khlaimani yagulo soi soi no karigorio samung khlai tongnai rangchak swnamnai kok no nangkha kabuttar twlangmani kok no nangkha kubui kubui no kabuttar haikhe 10 gram ni chain no bini mokol bwskango no urirui nobar bai baksa twlanggui thangkha phiaba bo naisigi simi sima tongsuo kunu phano khlai manliya tamni hingkhe kabuttar le birui mano borok le naisigi simi se khaprumui rifrigui mannai haikhe nokbar haikhe no bini mokol bwskangni simi twlanggui thangkha rangchakni chain। हिंके borok social media नकजागै tamo saka bini bwkhani kok rok borok no norok kisa khwnawui naidi। और मैं दूसरा काम के लिए वो तार रख दिया, तार रखने के बाद दूसरा काम कर रहा था और कबूतर आया लेके चला गया। मैं विश्वास ही नहीं कर पाया जो कबूतर लेके मैं ढूंढ रहा था ढूंढते ढूंढते कबूतर में आया। मेरे को इतना ध्यान था जो कबूतर आया। फिर कबूतर का पास में देखा हूँ, देखा कबूतर के गले पे है। फिर उसके बाद मेरा अजीब लगा कबूतर क्या ऐसे लेके